Bernard Santos, Arthur Munsigi, Edelberto Santos, Ronaldo Benjamin Manyalang, Jeff and Des Sason, Jonep and Jen Rodriguez, Johnny and Juanita Manyalang, Gilberto and Felisa Manyalang, Juliana and Marta Manyalang, Edgar and Karen Abera, Romeo Serrano, Aguilar family, Basilio Manluta, Rico Escasinas, Danilo and Jocelyn Layo, Jesus Jr. and Donna Estrella, Ignacio David, Romel and Claire Malonzo, Gian and Jade, Felix Batak, Ponching Manlutak, Mando Salonga, Rodriguez and Escasinas, Ricardo Mendoza, Ricky David, Lisa Fermin Manansala, Almario Soriano, Eli Manio, Ramon Entes, Nestor Muñoz, Marcelino Empining Manyalak, Antonio Rodriguez, Nestor and Lydia, Manding Sahagon, Kapag Nasandari, Cristel Tayag, Pia Santa Ana, Kapaldanandari, Romeo Mendoza, Letty Perer, Lolita Velasco, Gala Manansala, Kayadwanandari, Rolando and Catherine Sebastian, Irene Claire, Franz Aldrin, Nina Arian Sebastian, George and Pat Torres, Emily Diacono, Luis Michael Cremeri, Engineer Marvin Regala, James and Margie Supon, Dave and Maricon Starwall, Rico David, Ramon Soriano, Tricia Ann David, Ian Benedicto, Maria Bernadette Soto, Jennifer Kalilong, Norma Parbo, Allen and Lisel Vito, Edgar and Reina Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Titus and Ana Marie Parbo, Stephanie Marie Ebuen, Maria Giacela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Basilides David, Elmer and Cherry Ocampo, Laksamana family, John and Teddy Kison, Jason Reyes, Virgilio and Vivian Lapiran, Maxine Cabalya, Brian and Catherine Ocampo, Dong and Leslie Manyalak, Clarita Manyalak, Marino and Nancy Manyalak, Emiliana Taro, Rene and Imelda Consolado, Nicolas Diaz, Ashley Shia, Princess Serrano, Leo Campo, AC Soriano, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Regala family, Edna Santiago, Elisa Canlas, Elsa Castro, Eric Santiago, Cristelen Gosum, Elvira Dumapit, Joseph Santiago, Claire Rembulat, Edwin Santiago, Emmanuel Santiago, staff of Maria Teresa Colegia de Pampanga, Anus Richard Cancio, Jeffrey David, Esteban Fernando Jr., Ella Fernando, Erban Fernando, Gian Tiamson, Janel Lorna, Luis Bernadette Pascual, Bianca Lorraine Pascual, Ronaldo Alonso, Edita Horoste, Lolet and Ariel Malyari, Tony and Arlene Sahagun, Marvin Regala, Somera family, Michelle Elida, Gigi Rodriguez, Jason, Susan, Christian, Jerry Evangelista, Randy Kayanan, Rosie Umul, Jeffrey Reyes, Jonadel Mendoza, Leili Ching, Juliet Lagason, Bebet and Joanna Langit, Aida Mendoza, Iris Jomay, Enzo Sagmit, John Benedict Between, Ira Joan Between, Pilar Ocampo, John Aldrin Suena, and Shira Dayan David, Maricel Cruz, Marlon Evangelista. Kapaldadandi, Maricel Granda, Joseph Gosum, Grace Manabat, Rene De Mesa,
Felix Dizon, Gloria Dizon, Estrelita Soriano, Epipania Liangco, Annie King, Melchor and Jonjo David, Marivic Manigas, Enrico Magtoto, Victor Lagman, Ben Lagman, Anthony Parico, Jerry Inco, Teddy Calma, Auring Tayag, Herminio and Eric Manyalak, Ann Pring, Family Monteo, Glenn Delamines, Aroo Guanlao, Myla and Romel Gopez, Jaina Avicia Mirielis Yason, Lawrence John Renz Perez, Gigi Zuniga, Midsi Simeon, Francis Ocampo, Vicente Ocampo, John Aquino, Betty Romero, Carmina Payawal, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Chris David, Maria Fernando, Melanie Fernando, Maria Lourdes Fernando, Eddie Lopez, Marvin Musindi, Jennifer Torres, Ricky Lusung, Lita Manara, Roberto and Ronaldo Alonso, George David Jr., Derly Mehani, Apong Ustag Wanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Behata Conenero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Kate Villa, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Priscilla Aguilar, Helen Romero, Consuelo Mendoza, Marcel Cuenco, Maxima Bitug, Leonelo Wenceslay, Orit Obstin, Jordana Mesetti, Orlando Colala, Estrelita Soriano, Nancy Purigay, Luciano Aguiluz, Joel Galang, Ernesto Alfonso, Chiro Michael Lamaniago, Lolita Tantenco, Irene Between, Francis Kiambao, Gilbert Kiambao, Edgardo Serrano, Nestor Cunanan. Para karing meang ubietamong kapatad, Apolinario Jesus, Arturo Marvin, Dencio and Estelita, Ben Plomena Maria, Elena, Dolfo Erminia, Felix Angel and Elvina, Catalina Romano, Luciano, Crescente Dicenderio, Regina Maria, Felipa Cesario Marino, Ireneo Prince Charles, Tranquilo Reina Francisco, Antonio Maria Paz Faustino, Rico Carlos Teresita Oliva, Ines Inocencio Glenn, Loling Pedro Corazon, Primo and Teodora, Edelberto and Roman and Onepre, Jesus and Jonathan, Felix, Margarita, Medalia, Rene, Hemicar, Felicidad, Melanio, Antonio, Angel, Amparo, Cesar, Alvina, Felisa, Marcial, Romer, Angel Ubri, Camilla, Dolores, Bernardino, Emilia, Abel, Pedro, Victor, Caridad, Segunda, Pablo, Santiago, Virginia, Rodolfo, Jacinto Jr., Magdalena, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora, Humbilina, Nuring, Pido, Jessie, Ronnie, John King, Among Popong, Maylin, Magdalena, Zoilo, Gregorio, Catalina, Pacifico, Remigio, Estelita, Wilfrida, Jacinto Jr., Teodulo, Roque, Macaria, Dominador, Jose, Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Ertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Rodolfo, Among Osegiao, Paulino, Patricia, Dr. Benvenido, Loreta, Roberto, Belen, Flora, Constancia, Rodolfo, Trifonio, Corazon, Dominga, Rufino, Apolinario, Veronica, Domingo, Concepcion, Pedro, Mercedes, Celestino, Rolando,
Leonila, Elizabeth, Bernie, Lolita, Sunny, Sara, Froilan, Quintin Jr., Roberto, Virginia, Victor, Vicente, Aloyda, Felipe, Teopilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Jerome, Maria, Julian, Jose Sr., Simeon, Isabel, Lauriana, Ligaya, Irene, Abel Sr. and Jr., Rosita, Bernardino, Emilia, Abel, Pedro, Agnes, Bonching, Dante Sr., Nenita, Orlando, Esteban, Natalie, Magdalena, Yolanda, Suba, Julian, Valentin, Belen, Eloisa, Antonio, Julio, Edelberto, Amelia, Macaria, Eusebio, Brigida, Natalio, Pablo, Mercedes, Purita, Francisco Sr., Gloria, Meliton, Herman, Marcela, Esther, Escolastica, Demetrio Sr. and Jr., Nicolas, Corazon, Kenneth, Alberto, Aurora, Juana, Florentino, Ventura, Victor, Ramir Sr., Paterno, Marina, Amelia, Benvenido, Marciana, Jose, Rafi Bisda, Ventura, Victoria, Ramir Sr., Paterno, Marina, Amelia, Alberto, Aurora, Juana, Florentino, Beneventura Sr., Dominic Jr., Froilan, Quintin, Roberto, Macario, Pablo, Lolita, Gregorio, Eustaquio, Elena, Francesca, Severina, Rebecca, Rosalina, Clemente, Sabina, Mariano, Damasa, Cosme, Marilina, Carmelita, Noel, Takeshi, Zenaida, Pedro, Emerciana, Carlos, Vicente, Catalina, Mario, Marites, Santiago, Danilo, Luz, Francisco, Andres, Marina, Marla, Esperedion, Clarita, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaga nakakarela. Talakad tapo. King lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kayongan. At kekaan timurin, Kaluguran kong kapatad, kaniti pong kalimangaldo ning kakatamong misat novena para kimpatulunan i Santiago. Anyaduan tamo po ing kayang saup at pamamilatan para karining siping tangbale dening Madre King Santa Clara nang gapungin ni makasarayang kumbentuda uli na niting coronavirus. Panalangin tala po ring Madre na sana manatili lang masalese kabilyan, na sana ilabas na uning Ginong Diyos King Aldoldo Pamibiebera. Panalangin tala mo naman po ring familiata mo, lalong-lalo na po rin kayanakan na babawal na ng lumwal na naman, magumpisa po bukas. Map na mong initala po i-indak dening opisyalis da. Magumpisa bukas, dakpanda na kayo, stong linwal kayo. So panalangin tala po, ding sablang kayanakan, ding kayanakan kem parokya tamo, ringanak ka ring pibale-bale tamo.
At itamuan pong makatipon nga ni Kete na patuloy mangalgal kaniting coronavirus, na patuloy tatakot kaniting pandemya. Anyadwanta mo po ing pamamilatan at saup ning Dios aginutamo. Ginong Jesus, pagkaluban mo keng sikanan, alub, mi bayo, karing malyariming ibayo, Gino pakalolo. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, pagkaluban mo keng kapibabatan tanggap, king epa malyaring baywan kasalukuyan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pagkalubme kaya kami ing kabyasnan ning sarili ming maganakang kapibabatan, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios amayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo idala nakatasana king bie alanganga. Amen. Amen. Abe tayo pong ining purian ing Ginong Dios. Jesus Deo, Jesus Deo, manalangin tamo. Oy baming mayupaya, ipaintulot mong ingkalam ning biyemo, manatiling lalabong karing puso mi, mamangu kaya kami, iba't king kamatayan, painturo king kasalpantayanan, kapanaligan, at lugod. Iti aduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen. A reading from the Book of Wisdom. That you need you have not unjustly condemned. For your might is the source of justice. Your mastery over all things makes you lenient to all. For you show your might when the perfection of your power is disbelieved, and in those who know you,
you rebuke temerity. But though you are master of might, you judge with clemency, and with much lenience you govern us. For power, whenever you will, attend so. And you taught your people by these deeds that those who are just must be kind. And you gave your children good ground for hope, that you would permit repentance for their sins. The word of the Lord. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Matawad, damdam ka kanak, O Diyos. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Pablasang malam ka at mapamatawad, O Ginoo, karing sablang mamaus keka, mitmo kang lugod. Ginoo, dalangin ko keka, sana, pakiramdaman ingka kong dalong, kaya kasanang tingiran. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Ding pansang kekang lelangan, keka lumipat ka. Bansang ba at munye kapurian, king kekang lagyu. Mayupaya ka at darapat, bage, ama kapagmulala. Bukod mong ika-in Diyos at alanang aliwapa. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Dapat ika, O Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara. Mapibabata ka at parati kang malugot at tapat. Baliktan mo kusa at lunusan, kening kaya kang talasuyo, ipagkalog mo, ingsikanan kaya kami. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanak, O Diyos. Ikang mayap at mapamatawad,
Pamamasing iba't king sulat ng San Pablo, Caringtao, Roma. Kabatad, daratanging espiritu, bansaw pa nakatamo. Uling tao tamong may na. Uling etaman balo, nung makananutang manalangin. Dapot ing espiritu, ya mismo ing magparalampo, arapaning Diyos para kaya katamo. King dalong aera man apasyag, ding amano ning tao. Ing Diyos sa manakit, ang ganaking kabubusalan ning puso ning tao. Balo na ingatyo king pilubluban ning espiritu. Uling ing espiritu, ying magparalampo king arapaning Diyos, alang-alang king kayang balen, at agpang king kaburyana. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Hausan da kayong kakaluguran nga na ning Ginoo. Ulinging sablang dimdam ko, kangigpa ko, pepabalo ko ke kayo. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayungan. At kekan timurin, Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon ay ta, selitan niya namang Jesus karingtaw, ing metungpang talinghaga. Ing kayaryanan ning Dios kawangis ne ning metong at tawong sinalbag mayap abinhi king kayang asikan. Minsan na bengi kabang matududla ring sabla. Di natangya ing kasalang na at sinalbagyang bining marok adikot busal ning trigo at sakaya meko. Inyang tinubo at memunga ing trigo, linto mo naman ing marok adikot. Inyaring alipan na ning menasik linapit la kaya at ngara, puwari maya pabinhi ing silbag yu Ginoo, makananong mi kasamot dikot amarok. Mekibatiya, de patanayan ning metungkong kasalang. Kitang daring kayang alipan, buriyo pong putputan mi ing dikot. Aliyo, nga nang sinabi, magkangking pamamutputyo, pati trigo, tuki. Paborenyong parehong tumubo, hanggaking panahon ning papalot. Potang oras ning palutan, sabyan nyo karing talapamalot, tipunan yung mumuna ing dikot, at sa kayo aptasan at dulukan, at tipunan nyo king kakong kamalig ing trigo. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya gat panapon po kaya kayungan. Kumusta ko po? At kumusta mo naman po ring tutukiking kaya katamong live streaming. Lalong-lalo na ring kabalenta mo po abroad na ring mig-sponsor ngeni, ring taga San Francisco,
California. Nani kasi lagitang may masa, Brother Mok? Kabalay niya po ito eh. Sorry po, sagli. Akal yung kasagli. Atsing Remedios David. Pasalamatan tayo po atsing Remy. Itang mumunang pamasa. Maasalang may basa po. Dimdam tani po ing ebanghelyo napon. Detang tutuki keng novena kaya kayo at ngeni sinimbang pasibayo. At maralas po neng pigugunaman niya iting ebanghelyo, lalong tala reng misal bag abinhi, reng tenam ning ortelano, retang meging bunga na ning ortelano. Ngeni po manaliwat ang bagya, buri kong lontaya, itang ortelanong menyalbag binhi. Lontayang bida, king kwento na ning Ginoo. Itang ortelanong menyalbag mayap abinhi. Metong po nga sabi ko keng ortelanong ay ni, kulya mo. Kulya. Egad mimimwa, mapagpasensyaya. Okay? So, lon tayo po yung ugali na nining menyalbag binhi, ining ortelano. Ado pong bagay nga pansin nyo kaya, mumunandili, eya mapaghusga. Eya mapaghusga. At uling eya mapaghusga, eya agad mimisip, ing ginawa kanin, patenye. Agad minyawad, api kimbanwa para sila ba na yung dikot. Na inutos karining ortelano, ay pamatay yung dikot. Pumapali buntok. Banaya diya at mapanupayaya. Dening kayabe na ilang mapali buntok, ilang hat, nga ginu, buri mong putputan mi ngagad, ing dikot at inubo. Pumakanyan, ene kalupang among raw, aga nakako po, nakadua pa mo, may minyag ko po kening museum, gang makarin ng kwento. Nung atsula po retang pepabinyag keni, patawad po, nakarining. Kasi po kabang panalangin ke ing anak da, kakabang taimtim kong mamawos king Diyos na bindisyonan ing anak da, biglayang migring ing phone, kesa pansinan, o ning ining tegawan, agad niyang kinwaing telepono. Saguli, mi buwa ko po. Mila ko ko pois. Mila ko kayo. Nung buring pabinyag yung anak, lumbal ko kayo ni, pagpang makawin, makukugin, ko rin binyag, mali ko po to. Mag-donate yung 10,000 itang minahus. Tambing kong mimwa. Tama kanyan? Kaya po alang apala itang saguli mi kakapali ka buntok. Saguli mi mimwa ka. Kalabas na nito, ikamo rin mi pakarine. Kasi retang gilisakan ko, antingala, serading phone, at tahimik lang pasibayo. Yako, ko na balo, baka nano kong mibalik ketang rito na nimbinyag, uling pepaburen kong impali buntok yang miral kanako. Sabi da puring makatwa, potang mapali ka buntok, eka mag-desisyon. Eka mag-desisyon. Itang desisyon mong malyari kanita, bunga niya ning pali mo buntok. At mekad, kalabas na mali at aliwa ing maging desisyon mo. Ikit po itang ortelano, sinabi da rening magobrano, putputan mi po, ilayo mi po hindi ko. Sabi ko pin, he was very cool. Banayad yamo, mapagpasensya.
eman mitas botis. Paborin yung dagol nga na. Potang tinubo na, sakata na pikawani. Bali po ngeni kasalukuyan. At naku po karkal tatanggapan na text. Nanong gawan tamo nga na. May pinirmanan ng terror bill nga na. Siraning ABS-CBN nga na. Dening oligarchs ilang lulukluk na nga na. Puro na paman ako nga na. Pelalong apu daring apu tamo, tinang utang nga na. Nang gawan tamo nga na. Ang kaya po matutukso kung wapin nga ako. Patala natang tatalakad ngayon eh. Ala nang kokontra. Ala nang magrally. Tatakot no atayang gana-gana. Kanya nga ba sa kaya po ining metong post na pong Bishop Pabilio, yung acting obispo na ning Manila. Balo kaya po yung Bishop Pabilio, palaban niya naman. Agad yung magsalita, laban kayong diktador, laban kayong katiwalian, laban kayong kaya. Itang pinos na po, aliwayang aliwa. Banayad keng panayan, yung kaburyanan ng Diyos. Kaya kung magtas boses, lawen ko pa nanong plano na ng Diyos. At maniwala ko po iting kailangan pakibat ngayon eh. Eta pwedeng mag-rally, pota mika COVID tangan. Eta pwedeng mag-alsa, magkasakit tangan kimbi. So yung ka masanting, banayad, lawen, idawon king Diyos, ing kapag nasanta mo, ing malilyari, at panayin niya, ing Diyos mismo yang galo. Tahimik tang manalangin at alben pa mo naning malilyari. E kung may nip, adunang bulan, mateyarin. Sorry po. Punta mo po kitang kadwa. Nga naning Hortelano, ing kasalang ko yung ginawa kanyan. Re-recognize na po ating third party. Nakasalanan, nakasalanan ding Hortelano, nakasalanan ding binhi, mapalyaring ating third parting involved. Potang pakipaten na kaning asawa mo, megad susubli kang tatang na o kang mana. Baluan mo pa mo, nano talaga yung milyari, nano yung sangkan, pota, ika, ing sangkan, ning pamipateyo. Potang magrebeldiya ing anak mo, megad ugseking dalan, lumayas ka ken, alili. Lon mo pa mo, nanong talagang kwento. Pota alayaman mali ing anak mo. Pota ring aliwa ilamong menustos kaya. Atin ko pong kasabing pengari minsan nga na, amo nga na, ing sakit ming pengari, saguli mila abe ring anak mi. Mas dakal oras at panahon king eskwela at karing kabarkada da. So basta linwalya po kimbali ing anak ko nga na, mga dina ko. Ginoo, po sana paboren ing anak ko. Ginoo, bendisyon niyo po renggang akasalamuhan na ning anak ko. Ginoo, ingatan po sana. Etamuan kontrol ing gana-gana Etamuan kontrol. Neng kay ating malilyaring mo kabalu-balo. Neng kay ating malilyaring mo man kaya kamenibatan. Neng kay ating malilyaring aliwalang tao ring ginawa. At keng makanya na sitwasyon, ipanibalata na mo, king Diyos, itang eta agyu, ampon eta balo.
Mapalyaring yung kasalang yung ginawa kanini. Mapalyaring atin yung trauma anyang milabas na mitulak kaya kanini. Mapalyaring atin yung pagdalanan yung tao ngayon ni o ba't makanyan yung gewana. So, ekas sasabi kitang pali buntok. Manaya ka, maginahon ka, at lawen ing ega na ganang kwento. Amen? Amen. Iteng kabanalan ning Hortelano kining Ebanghelyo. Aliwa itang tinanamyang maya pabinhi. Aliwa. Nune itang pepakit yang mahinahon, kampante, at cool. Libutad ning kaguluan, milyari, keng bienang perfecto. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Inamin ko na kanita kaya kayo, may kumpisa ko pong manalbe Netflix. Ating inalben ko po, nakarin, Through Night and Day. Makanyapin pamagatita? Through Night and Day. Kung man po mahilig ka rin Pinoy pelikula Pero sabi de po kano, kaya mo nga na, masanting yan, makapakyak alben me. So inalben kaya po minsan bengi. Simple yan mo po yung kwento na. Ni Palsintala, manibat anyang malatila, rening adwang mitaw, minsan mintala abroad, para i-celebrate ing daratang dang kasal, o ningal niya nga tsula ka rin, apansinan ning lalaki, pabayo-bayo ya isip ing babae, pasumpong-sumpong ya, miyariwaya sa sabyan, ang ganyang isip na, naku, masaya, kaya beya. So, bayo la po mi balik Manila, may kipag-break ya, ining lalaki. Naku, bisa nga na, eta na pwedeng miyabe. May nga gayong babae, pero layo nga karapat, may kawa nila. Mintaya states, ing lalaki, ing babae, may lakwan niya, kang tatang na. Milabas ing mapilan na banwa, minuli ing lalaki, baneng lingunan, itang pibandyana, misiping lang bali. Anyang lilingunan sabi na nitang mamahala na, pisyalan mo na yung dati mong girlfriend. Akotang mo na nung masaleseya. Bakit minano yung ana? Kanita na abalo, anyang pisyalan ng girlfriend na, may operaya buntok. At inya palang sakit keng utak na yang sangkan o bat payaliwa-aliwaya isipan o bat miyaliwaya mood ngenibalo na ken tutuki enabalo. Kanita na pa abalo na nung sangkan niting ugali ning girlfriend na. So itang tauling pinandit hanggang mapilan mong bulan, kaya bene pa yung girlfriend na ang ganyang meteya. Ito mo pong punto ko, potang magdesisyon tang mabilis, ning kay etangan akakit Etangan akakit. Pero panayan mo pa, lon mo pa yung gana-gana, pangadyan mo pa, mekad, kanita may akit, ing buong kwento. Amen. Italaga tala po ring bayong opisyalis, daring maidens, ang poreng Knights of the Blessed Sacrament. Dining masipag akayanakan na susuyo king kakatamong banal a misa. Hausan kaya po Brother Mock,
Ing kakatamong PPC President na yung peka koya da po, rening maidens, amporing knights, ban awsana lang tunggal-tunggal. Ngini po magmula yung formal pami talaga, kareng talapan ni muna ni Ministry of Altar Servers Officers at Maidens of Santiago Officers. King Aldong iti matulay yung parokya ng Santiago Apostol, huling benindisyon na ning ginuing kayang balayan, kapamilatan daring masipag at talapagobra, hilaring may pili bang sumiyuking panyulong ning biya kasal pantayanan, at biyan timong maya pa Kristyano, king kapag subukan na ning bayong panahon. May pili labis taman kareng-karelang kakulangan, ang timong tao, king lugod ni nga pong Gino, ila mo naman ring mi panuwanan. Ing pakiraya pansariling kanawan, ing kapakanan ning karelang miyembro kambe ng mabilog tang parokya ng Santiago Apostol. Agkatanda kayong panalangin ta deting tinaw kingaos ning Gino. Hausan ko lang tunggal-tunggal ding officers, Minister of Altar Servers, Knight Commander Crisar G. Colala, Master of Neophytes Albert G. Sason Jr., Master Scribe Erwin C. Sumbilyo, Master Bursar Carl Joshua M. Kayanan, Auditor Eric J. M. Sibug, Master Liaison Luigi M. Manyalak, Advisor Van Vincent Serrano, Maidens of Santiago Officers, President Jonalyn S. Kayanan, Vice President Rhea Anjanet C. Lapira, Secretary Jeline E. Rodriguez, Treasurer Regina S. Ocampo, Auditor Cyril Ayesa D. Payumo, Liaison Officer Christine Dayan D. Santiago, at karelang Advisor Judy Alfonso. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, at yu kayong ngeni ban formal yung tanggapan ing tungkulan, ami patong karingkya kong pago. Pakatanda ninyo na ingkya kayong tingwanan ayawus mawulaya. Ingobrang kaya kayong dikilan, para kanako, para karing sarili yo, nun para king ikaligaya ng Diyos, ketikim parokya tamo, Betis. Ngini, agkatanda kayong ipasyagyo, ingkya kayong tango, ning kasuiwan. King balang kutang makibat kayo, o puta talaga ko ing sarili ko. Pakita siyo ring wanan yung gamat, ipatong yo karing saluyo, tanda ning kababan at katapatan. Tatalagayo ing sarili yo, bangampanan iting banal ay obra, kinmit mong kababan lub at sipagan. Opo, tatalagami po yung sarili mo. Tatalagayo ing sarili yo, ban patutuwanan ing kasalpantayanan Kristiyano, kapamilatanan ning tungkulan, ami pagkatiwala kaya kayo. Opo, tatalagami po yung sarili mo. Tatalagayo ing sarili yo, antimong instrumento na ning Gino, ban miras karing milelele, malilili at malalakwan, king lugod ning Diyos aginutamo. Opo, tatalagami po yung sarili mo. Manalangin tamo. Agatanda ko pong talakad, makyabek yung panalangin para kareting bayo tamong officialis. O Diyos ay bami, pauli ning lugod mo't pakalulo, tinubod me kaya kami ing malmong anak, ban manatad kaligtasan, kimpami sundo ning tungkulan, akayang gimpanan, memiliyang mapilan at taong kasawp na, ban magsilbing asyas ning kayarian at telakad na. Bendisyonan mula deting anak mong pinili, ban maging tapat lang talasuyo, king kekang asikan,
Ibalabal me karela ing banal mong espiritu, ban iturunala ing dapat dang dikilan, kinmit mong kagiwan at katapatan. Ban kapamilatanan ning ganap apami saup-saup, impamag-ari mo, magluid yakim parokyami. Itiaduan mi, kapamilatanan Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginong Dios, idala na sana king kaganapan, iting inumpis sana kaya kayo. Amen. Palakpakan tala po. Talakad po at tahimik talangining ipanalangin deng sablang intention tamo, lalong-lalo na po ring taong binasa tamo karing intention din, deng intention da po ring tutukiking kakatamong live streaming, deng panalangin da ring familia tamo, ring kayaduanan da ning Barangay San Miguel, ding kakatamong Knights of the Blessed Sacrament, pati na po ring kakatamong Maidens, at ding ganang panalangin tamo po. Lalong-lalo na po ring kapatid tamong mag-wedding anniversary, Basilides at Baby David, Boydes and Remy David, king karelang 44th wedding anniversary. Para po karing kapatid tamong mag-birthday, Ikelsey Miabel Bautista, Patrick Guevara, Hazel Mandutak, Ronald Garcia, William Mabanta, Carpelino Manyalak, Francine Castro, Jay Payumo, Luis Ley Rodriguez, Judith Simcom, Edson Lumanog, John Michael Casanos, Vincent Serrano, Marianel Garcia, Ampoy William Carrera, tahimik talang ipanalangin king Dios. Panalangin tayo mo nun po ing bansa tamo, regam manungkulan kaya katamo, lalong-lalo na ring pakakalulu, ring alang obra, ring malalakwan, na ing Ginong Diyos, antabayanan no sana. O Diyos ay bami, metong kang Diyos na banayad mimimwa, emo kegad lalon marawak at eka maghusga kaya kami, bistaman ing karapat dapat mo kaming husgan. Bendisyonan mo kami kekang kapibabatan at pasensya. Yawa mo kami king kekang ganaka, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daw, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Panggapanay sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan dareting ain, daralami arapan mo, ban parangalanda ka. Idala mo kay sanang ilapit king kaligtasan, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. King Ginoo manatili kaya kayongan, At kay kantimuri, isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kalugo. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o iba Diyos kingalanganga, kapamilatan ng Kristong ginumi, at syukya ka ing kaya kaming biye, pangimot at pangataw, kimpami biye mi aldoldo, daranasan mi ingalangang gamong lugod. Uli nita, kambeda rin sa blang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya, at ngamingan kakanta. O Diyos, ayib kami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing piggalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Banketa, may patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Gino, anya matulatang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Gino, alakang kakalinuan ka ring anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubie. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman at ding sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngini punting metong familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. At mo, misamban niyang lagyo mo, datang ke kami, ingkayarian mo, ipamintuanin loob mo. Ket isulit at ibanwa, ingkakanami, King Aldo Aldo, imuke kami, King Aldo ngeni, at ipatawag kami, insana mikeka.
kasalake kami emuke paisawul intuksu emuke paisawul kintuksu kabus mukaro himaro ipani acuba Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaw paning kekang pakalulu. Parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kay kayong kayarian, kayo pa yan ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kekaan timuri. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo kim metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Yes, po. Kini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, amilan ako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo'y tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoy, matampang tanggap ka, dapat yagas mo niya yung amano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karing at karing pibale-baleda at pisang tanggap communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you again. Amen.
Mapilan mo pong kapabalwan, pasalamatan tala po ring Barangay San Miguel, ding at didinan Mayaporas, ding kaya katamo altar servers, amporing maidens, ngining gat panapon na may indakla po, pati naman po ring kaya katamong kabalen, King San Francisco, California. Dakala-dakal pong salamat kaya kayuan, lalong-lalo na King Memasa at King Remedios David. Bukas po ring Mantabe, ring Barangay Santa Ines, at ding maindak naman ding opisyalis da ring El Shaddai, Hesed, BNP, Crusaders of the Holy Face. Amporing kabalenta mo po King Milan, Italy. Pasalamatan ko po ring gang minambaglamak ngeni at bukas po ulitan tayo ing idawon tamong lamak sardinas. Medyo mamaus ko po karing lamak midarawon, ditakla mo po. Deni po, may balik la rin po kaya katamo. May balik la kaya katamo. Ken pong fiesta na ning patulunan tamong i Santiago. Migsadiyaya pong abias ing fiesta committee. Kay ba't dagdagan tayang delata. Ban itamungan tanggap tamo. Kening grasya ng Santiago. Iulita ka ring familia tamo. So itamo mo nang pong tanggap ka rin ng dilatang darawon tamo. So bukas po pakidagdag yula, mas mangailangan tapo pong sardinas. Sardinas po ing lamak tamo. At salamat po karing patuloy na mag-donate para king kakatamong sound system. Pa po bayad, ditak na mo po ingutang tamo. So pasalamatan ko po retang patuloy midarawon kaniting kakatamong sound system. Dakal pong salamat kaya kayungan. Deta mo po at talakad tamo po. Para po karing miyaliwata mong intensyon, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, king ginong Diyos at yukeka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin buwaning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Simpliya mo po ing assignment tamo ngening paruminggo, maging banayad at mahinahon. Alang mamaligwang, mapaling, buntok magdesisyon. Okay? Ito mo po, salamat po. Ing Ginoo manatili kaya kayongan, At kay kantimuri. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa ding kaya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King King Diyos. May pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po potang muli kay. Agatan ko rin ng opisyalista mo, po rin hanggang sinaw kay misa, ing pagdamutan tamo po hindi taka si Diara po. Salamat po, may pabengi po. Yes.
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banalay espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banalay Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapu keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.